korra näitan Itaalia asjad ka ette, kus on 1, 2, 3, 4, 5 flippi. Mul oli see ka, minu omas oli see skeleton key ka, ei, see Slayer's Plate oli ka foil rare. Nii, müütikuid siis oli Vitjal, where are mythics? Sorry, free mythics. Nahiri, avasin mul siin need flip slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 34 pluss 8, jah, koos foil rare'iga 42 rare mythic foil flip asja, nii et päris parem saak kui minu esimene boks.